Kien One News li jitnejn filgħodu żvela li Richard Kakija Caruana semma żewġ ex-ministri nazzjonalisti fil-kabinett immexxi mill-Prim Ministru Elifen Kadami bħal li kellhom x'jaqsmu mal-attentat ta' qtil fuqu fl-1994 meta kien sefa attakkat minn raġel b'sikkina bil-lejl ġimgħa qabel il-miliet. Iż-żewġ ex-ministri implikati minn Kakija Caruana huma Lorenz Gatt illi kien Ministru tal-Bidja u s-Sajd u l-ex-President tar-Repubblika, ex-Viċi Kap Nazzjonalista u ex-Viċi Prim Ministru Guido De Marco. One News il-beraħ filgħaxija semma lil Kakija Caruana nnifsu jimplika lil Lorenz Gatt mal-attentat fuqu. I'm not paranoid, and I try not to be paranoid, but I behave in a particular way that nobody does, okay? With people, if you sound that I'm the problem, okay? If you remember when we were talking about my brand and the father or Lorenz Gatt, frankly, fucking hell, okay? Because at the end of the day, it was Lorenz Gatt and his escaped son. Nothing would have happened to me. This was a combination of things. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu Lorenz Gatt qal li l-allegazzjoni li kellu x'jaqsam mal-attentat fuq Kakija Caruana hija gidba faħxija u ddikjara illi jaħlef illi qatt ma kellu x'jaqsam ma' dan il-każ waqt li żied illi ser jieħu parir legali. Il-bieraħ filgħaxija wkoll One News żvela li t-tieni ex-Ministru Nazzjonalista implikat minn Kakija Caruana mal-attentat fuqu fl-1994 mhuwa ħadd ħlief l-ex-President tar-Repubblika, ex-Viċi Kap Nazzjonalista u ex-Viċi Prim Ministru Guido De Marco. Illum One News jinsab f'pożizzjoni li jxander id-dikjarazzjoni fejn Kakija Caruana qed jimplika lil De Marco mal-attentat fuqu. Sa dan it-tant wara skit 24 sija u minkejja li One News xander żewġ dikjarazzjoni ċari tiegħu fi stqarrija, Richard Kakija Caruana qal li huwa qatt ma ħaseb jew qal li kien hemm ministri nazzjonalisti implikati fl-attentat ta' qtil fuqu. Minkejja dikjarazzjoni li xandar One News qal Kakija Caruana huwa xokkanti u inkonċepibbli illi wieħed jissuġġerixxi li huwa jemmen li kien hemm ministri nazzjonalisti implikati fl-attentat fuq ħajtu. Qal Kakija Caruana dak li qed ixandar One News huwa disgustanti u kompletament mhux floku.